aha mukoro ogu eminyeeto eshabirwe okutamagara gabo mu ruhanga n'okukora ebirungi na munonga omu myanya aho barikuhangarira n'omuzaire egume ebintu nibisaku na sente n'omusarara ziringi n'okukora ozairwe omuntu ki ngako omuzaire wawe Yesu akuhereza omwoyo gw'okutanisa koronakaniisa ng'amingumana abaho Peterson kansara wa Buremba ashabira abaziire obutosha okushomeseza omu mashomero g'omu byanga byabo nk'omuringo gumwe gw'okureetaho entunguuka umanye ubwenge nabwo n'ubuhanga arahantu ati tukaba mu nzu y'amashomero bwite tukaba twaribana ati abana bagomba kuba talente bino ubwenge bukoresha umubano bagenzi babo tubatwara mbara tubatwara ibanda tubatwara bushenge ati bigeze ubukije ishomero rya gashinyambo kozere ashobora umuganda abakristayo bo burisa wa All Saints Church of Uganda parajoki umureberezo gwa bunyoro kitara basibwira umurisa wabo otwire nabahereza okumara emyaka 4 ugwatori no kubasaba diko no busaba diko no bwa katikengeye mu district ya Kagadi ibibo mutima yetu kuli bindi tukora bindi kune tukunganisa tubaza bindi okutugenda kule enyuma na mbere kali kamera mutukora bindi baitu kusaba okubaho kwatoko no bwo tumaze nawe akiri tumwende kitu kiengonzi bana umutima okuchaisukiye okuhoire yoto muntu uramu mwenda mwenda kyonko abaye kitu kyona ekimakolire kimakozeremu ekimugamba ku kintu kimakonyi abwarwamo okutwalenga tingezera hero kandi tingabire mu ya nyinyo. Bishop Samuel Kahuma abwori atorine Reverend Daniel Tumwesige kuba nwe yasigara nareberero burisobo atwegeseze okugaba no kunyana no kuganja yatwe musajja wa mananu muno musajja munanu nikyagamba bagamba kijiko abana maise kijiko nabo ekyo akitwegeseze abaire musajja akutwegese kintu kyobwire time management is a time manager kandi omusajja akukwata akuwehayo also practical on ground. One thing we need is love. Families have no love. Husbands have no love for their wives, and wives have no love for their husbands. Secondly, respect. Once in a family you lose that aspect of respect, I'm telling you, you have to respect your people. Families are breaking up. One, they have no that gift, that gift of humility. There's no humility, no respect, no humility. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.